tamo. A, znaš me, a? Me znaš? Pa ajde, brate. Ajde, spori si nešto. Ajde. Ajde, pa što promeni? Nastavlja se represija. Vučićeve SS policijske okupacione snage hapse građane koji se protive nelegalnoj gradnji na Novom Beogradu. Što promeni, evo me ovde. Znači, kad se kerovi i kriminalci zalete na narod, nema bre odstupanja, nema povlačenja, nema straha i nema nazad. Motike u ruke i da im se da po pički kako i zaslužuju. Jer potomci Nemanjića i Njegoša ne beže i ne kriju se. Al tiranstvu stati nogom za vrat. To je ljudska dužnost najsvetija. Šta mi kažeš telefon? Ti kao dete Srbu Jasenu. Obražen jasno i... Ne tuci ga, bre! Alo, ne tuci ga, bre!